یکم جاره فستیوالک با قدردانی افریقی منگو لپارزگاه اسماعیلی گود کفته باکورا روشالات ولات مصر تگیران. اوجی اگر کشو هوای باش و آخا کرهاتیه بو برهم اینانا ویفیقی. أنا من عشاق المانجا بحب از لایانگرا مانگوی ما از گلک حز جوی فیکی دکم دما من بهیسک فستیوالا مانگوی هی از خاتم اوه یکم جارا فستیوالا مانگوی لاسمالی تیگران من بهیسک چالاکین جیاواز فستیوال دهنه لو ما از بکیف خوشی هاتم گلک جالاکی دوی فستیواله ده هنه جوان نمایشگرنا موتورسیکلین کمپانیا هارلی دیویدسن هر وسا چندین گروپ موزیکان و یارین خلیسکانه. اسماعیلیه كان في السنين اللي فاتت وان چند سالên dawiyê da parêzgeha Îsmaîliyê rewşeke xirab ya jîngehê da derbas dibe. Lewma ku berhemê mangûyê kêm bûye û herwisa ji ber kêmbûna berhemî buhayê wê giran bûye. Lê supa ji bo Xwedê, îsal zivistaneke sar bû û berhemekî zêde û zehev jê derket. آرمانجا ریکخرین وی فستیواله چیکرنا ناودنگی بو فیقی منگویه دا سرمایه دارم برفخوا بکیشنو برهم بو در وی ولاد بیته هنارتن و گریده جی سردانا وی هریمی بکن. لگور گوتنا ریخرا 88,000 دونه من آخا وی پارزگه بکیری برهم اینانا وی فیقی تی گو سیکا برهم ولاتی جوی هریمیه. احنا مبسوطين ان عندنا مهرجان السنه دي لاول مره. Em bi gêrana festîvala mangûyê bû yekem car pir kêf xweşîn. Ya bi zehmete ku em welatê berhemhênerê fêqî mangûyê bîn û em vê festîvalê encam nedîn. Lewma em pir kêf xweşîn bi vê festîvalê. گلک جورین منگوی دوی فستیواله ده تینه فروتن لدیو آخفتنا ریکخرین فستیواله دوان 3 سالین بوری ده بهای برهمین چاندنیه لوی پارزگه جهنارتنا منگوی بود در ویولات 1.4 میلیارد دلار بویه و اف فستیواله دروژان بردوام کرد. هیلین سندی دنگ امریکا